Ola, bo día. Benvidos, benvidas á gala do segundo aniversario de Radio Campus Culturae. Sí, xa sei, xa sabemos todos que os 2 anos aínda os facemos mañá. Para que somos xente con moita ansia. Ademais, mañá é sábado, vamos coller a min aquí mañá. Iso sí, antes de comezar, imos lembrar unhas pequenas recomendacións. É importante manter desactivado calquera tipo de trebello que poida distorsionar o desenvolvemento normal do acto, tales como reproductores de música, chifros, tambores, Kiko Rivera e, sobre todo, imprescindible, desconectar os teléfonos móviles. Isto sí que é moi importante. Mamá, que estou en directo agora. Que sí, que almorcei todo. Sí, mamá. Que sí, que puxen a chaqueta, non paso frío. Que es... Ai, Dios. Ben, por onde ia? Ah, sí, que iso, que benvidos, benvidas e a pasalo ben. Bueno, ala, outra vez. Soy el verbo que da acción en una buena conversación. Cuando tú me nombras siente ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación. Y tú eres la energía que me carga. Soy una arboleda que da sombra a tu casa. Un viento suave que te soba la cara. De todos sus sueños negros soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada. Soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra. Soy ese jueguito de parcha que te baja la presión. Y siempre que te sube tú me llamas ya. Tira la sábana, sal de la cama, vamos a conquistar toda la casa. De todo lo que tú acostumbras soy contradicción. Creo que eso es lo que a ti te llama. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy. Soy la levadura que te hace crecer el corazón y tú la vitamina que me hace falta. Soy ese rocío que se posa en tu vegetación y tú esa tierra fértil que está escasa. Soy la blanca arena que alfombra tu playa, todo el follaje que da vida a tu mapa. De toda idea creativa soy la gestación. Tú eres la utopía liberada. La complicidad es tanta, vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen sentir muy bien. Gracias. Señoras e señores, nenas e nenos, con todos vos, Nieves Rodríguez
e Carlos Roma. Hola. 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 Vos sodes aínda moi noviños e non collestes aquela época dos payasos de la tele, pero non sí. Entón, facían unha cousa así como moi graciosa que cando chegaban a onde estaban os nenos sempre preguntaban: ¿Cómo están ustedes? Moi ben, nótase que vos non sodes daquela época, pero que sabedes moi ben ese feeling, esa interacción que tiñan os payasos cos nenos. Pois estades ben, aínda hai de estar moito mellor cando comece todos os concursos, todo o que temos para vos nesta terceira gala do Día da Radio, no segundo aniversario de Radio Campus Culturae. Pois sí, Radios Culturae, que é unha iniciativa do proxecto Campus Culturae da USC, cofinanciado pola Axencia de Cultura da Unión Europea. Levamos xa 2 anos facendo radio, pero a radio leva moitísimo tempo entre nós. Que faríamos nós en a radio? Vos escoitade a radio? Sí. Sí. Bueno. Ai, non lle interesa. Bueno, os pais escoitan, pero a eles non lle interesan. Según que cousas. Bueno, pois hoxe estamos celebrando ese día. E como decía aquí o compañeiro Carlos, para celebrar isto, pois temos preparado un concurso maravilloso para todos vos. A ver como facedes. A música é o eixo principal, así que tedes que ter moi bo oído e tamén moi boa gorxa, Tedes que aclarar a gorxa que tedes que, me parece que cantar. Pero antes diso, Carlos... Antes diso teño que dicir unha cousa. A ver. Alguén recoñece esta carteiriña vermella? Perdeuse esta carteiriña vermella de algún de vos? É túa? Ai, ven por Espera aquí, que cha dou. home, ven por aquí. Ven. Un aplauso para este rapaz que perdeu a carteira e que acaba de Pois atopala. mira, Aí estamos. vai inaugurar el. Saúda. Di como te chamas? Martín, Martín, xa a túa carteira túa. A quen queres saudar, Martín? a Xavi. Pois Xavi, Quen date é por Xavi? saudado. Quen é Xavi? Pois Quen é Xavi non Xavi? está. Xavi está aí. Xavi está aí. Martín, Bueno, pois veña, venga. vémonos despois, vale? Veña. Veña. Ala. Queres irte tamén? Veña. Pero esto despois temos que facer o concurso, A ver, ven ti tamén. Espera. Vente aquí. Sí, mellor. Sí, porque nós non estamos Ven, para... para arriba. Aí. Aí. Hola, Xavi. Hola. Espera, chégate, vamos a chegar un poquinho máis. Que queres contar? Pues... Ti de onde ves? De que colexo ves? De Quiroga Palacios. Vale, pois mira, aproveitamos que está Xavi e imos Claro. saudando os colexios. Entón, cando digamos un colexio, tedes que facer como moita forza, non? Así como moito aplauso, moito ben, vale? Así. Vale. Vale. Pero como moita forza, para ser os que tedes como máis forza de cada colexio. Comezamos. Hoxe están connosco... Escola de Lago de Valdoviño. Un aplauso forte, pero todos, os de atrás tamén. Tamén están con nós a xente do plurilingüe Cardenal Quiroga Palacios, de aquí de Compostela. Ti, eres dese colexio? Veña, dalle. Eres dese colexio? Pois veña. Aí está Xavi. Veñen tamén rapaces dende Vite. Veña aí. E tamén están connosco a xente do Colexio San Pelayo Enma, de aquí de Compostela. Ai, bueno. Se temos que empezar a dar puntuación xa polo ánimo, me parece que os de San Pelayo Ema levan a palma, así que o resto poñede vos as pilas porque estades aí un pouco frouxos. Bueno, un aplauso ben forte para todos vos. Veña, un aplauso ben forte. Vas po sitio? Veña, vai. Bueno, pero antes de empezar co concurso propiamente dito, temos que escoitar algunhas persoas aquí presentes que teñen cousas importantes que decir. Saúdos, bueno, que digan eles o que queiran, O así cal que estad empezamos. atentos e caladiños, vale? Veña. Veña, vai falar en primeiro lugar o vicerreitor de Comunicación Audiovisual da Universidade de Santiago de Compostela, o señor Xosé Pereira Fariña. Un aplauso.
Hola. Estou un pouco preocupado, porque me din que os nenos non saben aplaudir. Non me entendestedes. Non saben aplaudir moi forte. Vexo que estaba equivocado, si que sabedes. Cantos de vos escoitade a radio todos os días? Cantos de vos... Vale. Cantos de vos escoitade as noticias todos os días? Bueno. Sabedes que isto é un exame, verdade? Sí. Cantos de vos escoitades música todos os días? Cantos de vos... Esta é a última pregunta do examen, Esta é moi importante. Vale. Estades seguros? Estades preparados? Sí. Vale. Cantos de vos... que pasou aí? Cantos de vos... Isto é un examen, Isto é importante. Cantos de vos... Sí. Cantos de vos sabedes como se chama a emisora de radio que celebramos hoxe? A ver, decidemo todos, se sodes capaces. Chámase... Bien. Chámase Campus Culturae, verdad que sí? Moi ben. Eu solamente vos quero decir que estou moi contento de que aprobarade o exame. É moi importante aprobar os exames, hai que estudiar moito, xa sabedes. Estou moi contento de que escoitede a radio todos os días, estou moi contento de que viñenades desde Valdoviño ata Santiago, pasando por Cangas, creo que hai xente de Cangas aquí. Iban vir, bueno, pues de toda Galicia que estades aquí presentes, e estou moi contento de que vos portedes tan ben, porque vexo que tedes cara de ser rapaces e rapazas moi serias, que vos portades, verdad, profe? Son boa xente, verdade? Sí. No, como que non? Solo quero que me prometades 3 cousas. Eu quería que me prometerades que o ides a pasar moi ben hoxe. Eu quería que me prometerades que ides a escoitar a radio moito, 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 moito. E eu quería que lle dixerades aos vosos papás e aos vosas mamás que hai que escoitar a radio moito, moito, moito. Vale? Veña, pasadeo ben. Adiós. Un aplauso. Bueno, pois aí quedan esas recomendacións, esas promesas feitas por esos nenos ao vicerreitor, a ver se cumplides, a ver se cumplides. Agora vai falarvos tamén un chisquiño, o decano da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela, don Xosé Ramón Pousa Estévez. Un aplauso forte. Bon día a todas e a todos. A verdad que é unha maravilla subir aquí despois do examen de Pereira, porque xa vos coñezo moitísimo mellor e realmente sei que sabedes aplaudir, que escoitades a radio, que sabedes participar en un acto tan entrañable, tan bonito como vai a ser este de hoxe. Eu, en primeiro lugar, quería felicitarvos por estar aquí e tamén estender esa felicitación
aos autores do proxecto Campus Culturae, especialmente ao profesor Neira Cruz e a todo o equipo que fai posible que a radio sintonice cos máis pequenos, cos máis xóvenes. Sabedes que a radio é un medio de comunicación que vai a cumprir moi pronto os 100 anos e que, sin embargo, nas últimas décadas, por esas cousas que pasan cos estudios de audiencia, parece que expulsou os nenos entre os oyentes preferidos, non? É moi importante para o medio radiofónico que, xustamente, a pesar da crisis que está vivindo a comunicación, é o medio que mellor subsiste. É moi importante, digo, recuperarvos a todos vos. A todas estas personiñas que desde prácticamente o inicio da súa vida teñen tanto que aportar á comunicación, porque a radio é un medio que vai e ven, é un medio para falar e para escoitar, é un medio para participar e é un medio, eu creo, que para civilizarnos, non? Estamos realmente ante un medio non solamente educativo, senón un medio que pode facer sociedade. Para min, como decano desta facultade, tamén é un luxo tervos a vos aquí hoxe, porque algún día seguramente podedes rematar aquí como estudiantes e nun futuro como profesionales da comunicación. Estades na vosa casa e isto está aberto para que ese camiño que iniciáchedes na comunicación radiofónica siga adiante e teña un gran futuro. Nada máis e moitas gracias. Gracias. É o turno do director do proxecto Campus Culturae, Xosé Antón Neira Cruz. Un aplauso. Bos días. Soamente vos vou decir dúas cousas moi rápido. Darvos as grazas porque sodes os valentes. Vos fostes contra o temporal, estades todos aquí, o cal queremos agradecervos e botamos de menos moito aos colegas, aos compañeiros que iban vir desde Porriño, desde Cangas, desde Ferrol e que se quedaron, decidiron non vir porque, bueno, amenazaba un temporal que ao final, afortunadamente, non foi tan forte como se anunciaba. Entón, para vos, moitas grazas, parabéns por chegar ben e por estar aquí e agradecervos moito a participación. Espero que pasedes moi ben e, ademais, doulle as grazas moi especialmente pois ao vicerreitor e ao decano porque nos abriron a porta deste auditorio e desta facultade para que a coñezades. Oxalá que no futuro sexades tamén estudantes da Universidade de Santiago, na especialidade que queirades e que a coñezades a fondo. Este é un primeiro día para coñecela. Moitas grazas. E xa para rematares, pois imos pedir a súa presencia aquí no escenario aos coordinadores da Radio Campus Culturae, da que celebramos hoxe o segundo aniversario. José Antonio España Faqué e Jonathan Barral Otero. Un aplauso forte. Falas ti, falo eu. Falas ti. Que tes Vale. Os demais non. Ola a todos, a todas. Pois nada, eu só dicirvos que encantados de recibirvos un ano máis, aos que hai algúns que creo que repiten, entón repetir en cousas destas está moi ben. Repetir curso non, pero repetir estas cousas está moi ben. E os novos, pois benvidos, esperamos que o pasedes moi ben nesta mañá mediodía. E decirvos que na Radio Campus Cultura estamos abertos á participación dos máis pequenos, dos profes que están por aí tamén, dos avós, de todo o mundo, carpinteiros, electricistas, titiriteiros, motoristas, todo. Estamos aquí abertos en Radio Campus Culturae. Grazas por estar aquí e a pasalo ben.
Bueno, estamos dándolle as grazas a todos os rapaces, pero tamén hai que darlle as grazas aos profesores, non? Que viñeron con eles e que están aí coidando dos rapaces e tamén termando un pouco deles, que hai algúns que se queren xa subir ao escenario para empezar ese concurso. Pero antes temos música. Temos música porque comezábamos con eses rapaces e rapaza que son Ameba. Gustouvos como cantaron ao principio, a que sí? Pois, solo así, gustouvos como cantaron ao principio. Aí estamos. Pois veña, van cantar outra canción, Ameba. Because you know I'm all about the bass, no treble. I'm all about the bass, no treble. I'm all about the bass, no treble. I'm all about the bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause got a boom boom that other boy checks. All the right junk and all the right places. I seen the magazines, what can afford a shout? We know the shit ain't real, come on and make you stop. If you got beauty, just read them up. 'Cause every interview is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size, size. See these boys like a little more booty to hold the night. The booty. You know I won't be no still figure, silicon Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about a bass, no treble. I'm all about a bass, no treble. I'm all about a bass, no treble. I'm all about a bass. I'm breaking booty back. Go ahead till this can't be too sad. I know you think you're fine, but I'm here to tell you, every interview is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. See these boys like a little more booty to hold night. The booty. You know I won't be no still figure, silicon Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. A ver, ¿sabedes o qué? Because you know I'm all about the bass, no treble. I'm all about the bass, no treble. I'm all about the bass, no treble. I'm all about the bass. You know I'm all about the bass. 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 Bass. Gratiñas. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy María Lama y como veis trabajo en Kiss FM, estoy cada tarde acompañándoos de 6 a 9 de la noche en De Vuelta y Media con Xavi Rodríguez y con Max Mariejes. Estoy aquí para mandaros un saludo enorme y para desearos, bueno, pues muchas felicidades porque me han contado que celebráis en Campus Culturae de la Universidad de Santiago de Compostela vuestro 2º aniversario. Bueno, quiero además mandaros muchísimo ánimo, que sigáis ahí dándole duro a la radio, que veréis y sobre todo iréis conociendo que es un trabajo muy chulo, pero también es durillo en algunas cosas, pero sobre todo es súper gratificante. Y lo más importante, que sigáis manteniendo y que empecéis a mantener ya desde la universidad esa pasión por este medio de comunicación tan bonito y que os va a aportar tantísimo, de verdad que sí. Ojalá nos veamos pronto en persona algún día, estaría encantada de conoceros y de verdad mucho ánimo y a seguir ahí con ese proyecto tan chulo que tenéis. ¡Hasta luego!
Aprovecho este minutito en medio del programa mientras Toño Bermúdez está hablando de algo muy importante, a lo que están prestando mucha más atención que yo en este momento todos nuestros oyentes, para felicitaros, para no dejar pasar este segundo aniversario ya de la radio Campus Culturae. La labor que está realizando esta radio, más allá del trabajo de cantera, la labor social que está realizando esta radio. Vosotros sabéis que gracias a esta radio, Jonathan Barral consigue alejarse un poco del caballo. Es lo único que lo aparta del caballo a lo largo del día. Gracias a eso hemos conseguido hacer algo útil de Tony España, pese a sus orígenes, ya no roba coches ni hace nada por el estilo. Y además, gracias a esta radio, Manu Planetario ha encontrado un sitio del que de momento no lo han echado. ¿Cómo no va a haber motivos para celebrar la existencia de Radio Campus Culturae? ¡Felicidades y muchos años más! Hola, ¿qué tal, chicos? Soy Dani Moreno, el gallo de Anda Ya de los 40 Principales, el morning show número 1 del país, y quiero enviar un saludo a los chicos que curráis todos los días en Radio Campus Culturae y en este segundo aniversario, y que sean muchos más, ¿vale? ¡Mua! Mis felicitaciones y a compartir el pastelito. Venga, nos vemos. Felicidades, chao. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estades? Son Charlie, DJ, locutor de radio, técnico de son e amante da música dende hai máis de 15 anos. Traballei en emisoras como Radio Municipal de Tui, 40 Principales en Vigo, Radio Líder, e agora mesmo continúa a miña faceta como locutor en Vía Radio Galicia. Mira, quero mandar un saúdo moi grande a toda a xente que fai posible este segundo aniversario de Radio Campus Culturae, unha iniciativa espectacular da Universidade de Santiago de Compostela. Agardo que sexan moitos anos máis e agardo que tamén podamos seguir colaborando moito tempo. Unha aperta grandísima y hasta pronto. Adiós. ¿Qué tal, amigos? Soy Frisco de Fórmula Hit Galicia y quiero mandar un fuerte abrazo y muchos besos a los amigos de Radio Campus Cultural en la Universidad de Santiago por su segundo aniversario. Que cumpláis muchos más y, como no, que sigáis dando mucha energía. Hasta la próxima. Adiós. Bueno, pois aí estaban os saúdos dos compañeiros de outras radios, aí mandándonos moitos ánimos para que sigamos moitos anos máis facendo radio, para que vos, nalgún momento, collades ese testigo. E agora sí, Carlos. Agora vos ides ser os protagonistas. Teñen que subir, atentos. Hola. Atentos, vale? Porque tedes que subir dous rapaces, rapazas, de Escola de Lago. Sí, señor. E da Escola do Plurilingüe Cardenal Quiroga Palacios. 2 e 2, veña arriba. A ver quen son eses dous rapaces. Dous. 2 e 2. Haberá máis aí están. Aquí aí están. Dicir que estes rapaces... Estes son de Quiroga Palacios. Dicir que estes rapaces veñen acompañados ou van a estar acompañados nesta proba por... Hola. Ei. Un momento. Van a estar acompañados por un padriño, que neste caso é... Diego Gómez. Un aplauso para eles. E agora sí, quen é Diego? Déixame, vou contar quen é Diego Gómez. Sí, claro, veña, para que saiban quen é Diego. Diego é un dos rapaces que traballa na radio aquí, traballa en Campus Culturae, por eso é o padriño destes dos rapaces do colexio plurilingüe Cardenal Quiroga Palacios. E do outro lado veñen da Escola de Lago de Valdoviño estes dous rapaces, un forte aplauso, e veñen apadriñados por Gonzalo Louzao, que tamén forma parte da Radio Campus Culturae. Eles dous fan un programa que se chama Retrucando. Que é Retrucando? Pois é un programa moi divertido no que se poñen en riba da mesa temas moi habituais, moi cotiáns, para falares, para discutir. O que se chama así nas redes sociais, e vos que sodes novos, charla entre cuñados, non? Ese cuñadismo, non? Nas noites así despois da sobremesa que se fala de todo un pouco. Pois eles tamén veñen facendo un pouco o mesmo. Como se chaman estes rapaces? A ver, como se chaman estes rapaces? Lía. Un aplauso para Lía. E ten 6 anos. E este rapaz? Marcos. Marco, perdón. Pero non temos un micro. Eso, non temos un micro. Esperade que penso que temos un micro, A ver, esperade. Un segundo. Esperade que temos aquí un micro para que eles tamén poidan falar. Sí. A ver si... Espera, creo que hai que encendelo. Sí. A ver agora. Sí. Aí está. Ahora. A ver, contalle aí. Que? Contalle aí a túa prima.
Pues Nerea Barros. Ai. É que lle deron? Un Goya. Oh, que ten unha prima, a súa prima chamase Nerea Barros, que foi gañadora dun Goya, non? O ano pasado. Pois aí está, temos aquí o primo de Nerea Barros. E veñen eles de Quiroga Palacios. Aquí Santiago. Bueno, pois agora pasamos o micro aquí a Gonzalo e que sexa el quen presente. Pois nós temos aquí un fantástico equipo que ven dende Valdoviño, dende o colexio Lago. E temos a Moncho. Hola, Moncho. Hola. Cantos anos tes? 7. 7 anos. É o máis veterano de todos, porque os nos colegas 6. E coetánea tamén é Marta. Hola, Marta. Hola. 6 anos. Teño 6 anos. Pois un aplauso para eles Un aplauso. dous. Moncho e Marta. Pero mirade para Moncho. Moncho estaba a pensar está o a moda, mesmo. Moncho. Moncho ten o corte de pelo máis molón dos últimos Sí, tempos. señor, fixadevos nel. Quen che cortou o pelo? Meu pai. Moi ben. Pero teu pai é barbeiro. No. Pero cortou nunha casa. Pero pediche yo a ti, Moncho. Sí. A ti gustabache así. Ti como lle dixeches, papá, quero cortar o pelo, como? Que lle dixeches a teu pai? Moderno. Por favor. Por favor. Moi ben, moi educado. Bueno, por favor, papá. Imos colocarnos. Veña. Imos colocarnos porque imos vos contar como vai ir isto, non? Sí, señor. Bueno, a ver. Teñemos que poñer de cara a esta pantalla grande, vale? Porque tedes que cantar. Sabedes cantar? Sí. Bueno, pois veña, vide para aquí. Poñedevos aquí. Poñedes vos, tedes vos que poñer. Co seu padriño. Tedes vos que poñer. Claro, Mirando tedes vos que pra poñer ali. de costas, mirando para aí. Vale. Vos sabedes o que é un karaoke? Sabedes o que é un karaoke? Sí? Sabedes o que é un karaoke, non? Vos sabedes o que é un karaoke? Sí, moi ben, Moncho, aí está, Moncho con enerxía. Entón, o que imos facer é poñer unha canción, eles teñen que cantala e a ver como afinan as súas voces, a ver como a cantan e, sobre todo, a ver se a saben. Porque eu estou flipando, porque é unha canción que cantou agora a Meva, eu non tiña nin idea e aquí a xente cantaba. Eu non sei, eu a mitad das cancións non as coñezo, a ver, vos se acertades con elas. Así que empezamos. Os padriños están de apoio? Ah, sí, sí. Sí. Entón, pues comezamos. Veña, primeira canción. Empeza Valdoviño, veña. Empeza Valdoviño. Cando comecen as letras, cantade. Se oye una canción que hace suspirar. Veña. Se habla el corazón De una sensación grande como el mar. Algo entre los dos cambia sin querer. Nada de ilusión, tiembla de emoción, bella y bestia son. Qué mal canto, pero nunca igual. Siempre al debes aceptar tu elección final. Aí, veña, axudadelle. Debes aprender. Podes cantala, Dice la canción. Tienes que llegar hasta el corazón. Forte aplauso. Cierto como el sol. O padriño estaba para algo, O padriño tamén tiña que cantar. Estamos cantando todos. Veña, apoya Rafa. No hay nada mayor. Ahí. La belleza está en el corazón. Muy bien. Muy bien. Se oye una canción Podes cantar, que hace suspirar y habla corazón
Un fuerte aplauso. Bravo, un aplauso. Un fuerte aplauso. A ver, Moncho. Marta, poñedevos aquí diante e recibide o aplauso dos vosos compañeiros porque fixéstelo pero que moi ben. Pero así non. A ver. Tedes que aplaudir. Atención, Isto é básico de actuar nunha gala. Tedes que aplaudir e vos tedes que baixarvos así. Tedes que facer así. A ver, aplauso. Ahora baixa así. Aí, moi ben. Moi ben. Cantaches moi ben, Sabíala. Non a sabías? Ti sabíala, Moncho? A canción? Non a sabías? Non sabía, pois fixéstelo moi ben. Así que, veña, poñedevos aquí que agora lle toca o turno os de Quiroga Palacios. Así que a ver ese padriño. A ver o padriño, A ver ese padriño, Arriba música. Taza, tetera, cucharo, ay no. Plato hondo, plato llano, cuchillo y tenedor, salero, azucarero, batidora, olla express, taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, olla express, chu, chu. Una taza, una tetera, una cuchara, un cucharón, plato hondo, un plato llano, un cuchillo y un tenedor, azucarero, la batidora y una olla express, taza. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato llano, cuchillito, tenedor, azucarero, dora, express, chu, chu. tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, Chu. Plato, cuchillito, tenedor, azucarero, la batidora y una olla express, chu, chu. un cuchillito, un tenedor, soy un salero, azucarero, la batidora y una olla express. Chu, chu. Muy bien. ¡Hala! Veña, poñedemos aquí, no medio, ahí. Aí, a ver, aplauso de novo. ¡Aplausos! Sí. Baixadevos que o fixaxedes moi ben. Vale? Non que baixedes, que vos baixedes cando vos saúden. Pero isto, espera, é que isto tiña un baile. Tiña un baile? Isto tiña un baile que estiven vendo os rapaces que... Quen sabe o baile? Ai, lo de la cuchara ou do cucharo. Ui, Ti sabe o baile? Sabedelo baile. Entón facemos unha cousa. Ti sabe o baile. Entón facemos unha cousa. Cantades, vale, cantades todos e ti bailas. Vale? Vale. Entón, a ver, como é? A ver, 1, 2, 3. Soy una taza, una tetera. cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express. ¡Bien! ¡Bravo! Bueno,
Colocadevos outra vez nos vosos sitios porque hai segunda ronda. Así que imos con Valdoviño. Así que veña, prestade atención aí a pantalla. Veña, aí, que tedes que cantar. Arrimade ben o micro porque senón non se vos escoita. E o padriño que se poña as pilas. Aí, Nieves, aí. Que non se escoitou nada. Así que veña, adiante canción. Vamos, pero cantamos fuerte, ¿vale? Fuerte, fuerte. Libre soy. La nieve cubre la montaña que seguía y la soledad un reino y la reina vive en mí. Tormenta en mi interior, una tempestad que en mí salió. Lo que hay en ti no deja de ver, la chica que siempre debe ser. Hay que abrir tu corazón, pues ya se abrió. Eso no puedo darlo más. Libertad sin vuelta atrás. Vivirme así, me quedo aquí. Libre soy. El frío es parte también de mí. Mirando a la distancia, pequeño todo es, pero miedo que andaba muy lejos los dejé. Lejanía me hace bien, ya puedo respirar. Lo sé, a todo renuncié, pero al fin me siento en paz. Libre soy, no puedo darlo más. Libre soy, libertad sin vuelta atrás. Vivirme así, me quedo aquí. Libre soy, el frío es parte también de mí. Fuerte vida, escogí esta vida, no me sigas. Nieve lo cubrió. Libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy, libertad sin vuelta atrás. Vivirme me quedo aquí. Libre soy, el frío es también parte de mí. Libre soy. ¡Bravo! Libre soy. Libre soy. ¡Bravo! Moncho e Marta. Aquí o centro. Aplauso, por favor. Veña. Nieves. De que película é este tema? Nieves, si me deixas un momento. Sí. Un momento. No lle des, Gonzalo. Recolle, vuelve a cantar eso de Libre soy. Libre soy. Ten a misma voz. Ten a misma voz de Elsa, canta igual que Elsa. Cantas igual, tes o mismo tono de. Outra vez, libre soy. Libre soy. Bueno, temos aquí un tenor en potencia. De que canción, de que película era esta canción?
Vale, moi ben. Bueno, Frozen, claro que sí, Frozen. E agora imos con Quiroga Palacios, non? Veña, esta me parece que tamén a coñecedes. Esta polo menos coñezo a eu. Así que a ver. 1, 2, 3, música, mestre. Ya. ¿Qué es esto? Soy el rey del yatango, el más mono rey del swing. Más alto ya no he de subir y esto me ha sufrir. Quiero ser un hombre como tú, quiero arriba cantar. Como hombre yo quiero vivir, ser un amor Quiero ser como tú. Quiero andar como tú, estar como tú. Salud. Tú dímelo a mí. Si el fuego aquí me lo traerías tú. A mí no me engañas, un rato hicimos yo y tú. Y dame luego del hombre del fuego, como tú. Y dame el secreto, cachorro, dime cómo debo hacer. Dominar quiero el robo, el fuego. Quiero ser como tú. Quiero andar como tú. Ser como tú. Salud. Dímelo a mí. Si el fuego aquí me lo traes tú. Si el fuego aquí me lo traerías tú. Si el fuego aquí me lo traerías tú. ¡Bravo! Moi ben. Bravo. Ao centro. Aplausos. Saudade. Saudade. Aí está. Aí, moi sí, ben, señor. moi ben. Sí, señor. Pois agora un forte... Imos despedir Vale. un forte aplauso. A ver. Vale. A ver. Hola. 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 Ei. Hola. Es que hay un... Hola. Que marchan, que van marchar estes rapaces e que temos que despedir. Non, adiós, non, hai que darlle un forte aplauso para que e darlle as grazas. Vale. E que suban outros. E que suban outros. Estes eran rapaces da Escola Lago de Valdoviño. E de o plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios. Un forte aplauso para eles. Es que no estamos en la misma clase. Bueno, necesitamos... Xa podes ir baixando. Podemos ir baixando. Es que... A ver, espera, que quere falar aí? Di. Que querías contar? A ver. Como? Quero saludar a Pablo. Non sei quen é. Quen é Pablo? Pablo. Pues Levántate, Pablo. Un aplauso para Pablo. Veña, Un aplauso Pablo. É que Pablo... Moncho, a quen queres saudar ti? A ver. Moncho, saúda. Yo quiero saludar a mi mejor amigo Gael. Quen é Gael? Gael, quen é Gael? Vale. No, xa está ben. Ela non quere saudar, ela xa cantou, xa tuvo o seu Sí. momento, así que nada. Veña, moitas Veña, grazas. Moncho, chao. Mola moito o teu peinado. Sí, Sí. señor, aí está. Bueno, agora necesitamos... Necesitamos... Non necesitamos nada, sei que van poñer algo aí. Así que veña, imos mirar. Ou imos ver. Creo que collemos os de arriba un poquinho. Aí está. Aí. Radio Campus Culturae. Información. Saúdos, boa tarde. Hoxe é 3 de febreiro e isto é o SC Noticias en Radio Campus Cultura. Entretemento. Benvidos a un novo programa de El Escaparate, o programa de Radio Campus Cultura e da Facultade de Ciencias Sociais e de Comunicación de Pontevedra, cofinanciado pola Xencia Cultural
da Unión Europea. É o tempo das laconas e dos grelos en Radio Campus Culturae. Producción, alguén pode botar a este home daqui, por favor? Non? Non temos producción. Benvidas e benvidos a este primeiro programa de facto e de iure. De que imos falar neste primeiro programa? Todo o mundo fala de Star Wars, nos tamén. Deporte. Bienvenidos al club. Aquí comienza el capítulo 140 de Planeta Obra. Gran victoria del Obradoiro frente al Juventud. Cultura. Muy buenas a todos y todas, soy Nacho Cortés y una semana más comenzamos un nuevo programa de veintitantos. Música. Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos de vuelta una semana más con la segunda parte de este homenaje a... Mil Música, o vosso programa favorito que repasa a historia das cancións dos anos 60, 70 e comezos dos 80 en España e Iberoamérica. Mix Club. Paixón pola música electrónica. Con Tony Españ. Humor. ¡Hola, Marco! Te presentamos La Berenjena, tu peor programa de humor, cero dramas, siempre smile, de la mano de Campus Cultural. Entrevistas. Imos poder falar devagar na conversa en Fonseca de hoxe que manteremos con Manuel Gandhi. Debate. Este queda co can e co gato e vai a viaxe. Pero, mas pa qué? Pa qué? Que quere facer un equipo de fútbol tanto? E cantos fillos ten? Meu pai ten a min. Banda deseñada. Aquí comeza a 24ª emisión das Metrópoles Delirantes. Programas especiais. Ola, moi bons días e benvidos ao Social Media Day da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación de Pontevedra. Nós somos Jorge Gómez, Radio Campus Culturae. Unha iniciativa da Universidade de Santiago de Compostela cofinanciada pola Axencia da Cultura da Unión Europea. Radio Campus Culturae, a radio da diversidade. Seguimos adiante co concurso. E agora necesitamos dous rapaces, ou rapazas, ou mesturados, danos igual, do colexio de Vite. Veña, adiante, dous rapaces de Vite. Aí están, aplausos, que veñen acompañados por Gonzalo Louzao. A ver se desta volta, Gonzalo, aparte de amosar as súas dotes vocais, amosa outro tipo de cousas. Aí está, un aplauso forte para Vite. E necesitamos tamén dous rapaces, dúas rapazas mixturados, xente do Colexio San Pelayo Enma. En esta ocasión, o seu padriño é Diego Gómez. Bueno, Gonzalo, preséntanos os teus participantes. Está apagado. Espera. Agora. Temos a Noa, que ten 11 anos, e ben, Noa. precisamente como fixemos do colexio de Vite. Daqui do lado, sí. Sí, vamos, unha excursión moi cortiña. E ademais temos tamén de 11 anos tamén a Sergio. Hola, Sergio. Hola. Estamos do colexio de Vite Daqui do ladiño, como nos dixo Noa. Sí. Cal é o nome do rapaz de... Sergio. Sergio. Noa e Sergio, que veñen de Vite. Que veñen de Vite. Vos antes cantaste esas cancións, verdade? Sabía delas? Sí, non? Pois agora, a ver agora. Quero vos ver agora, a ver que facedes. E a ver, aquí o noso compañeiro Diego, preséntanos. Son do Colexio San Pelayo Enma, daqui de Santiago. Son un pouquiño máis maiores que eles. Duarte, que ten 13 anos. Como o nome? Duarte. Duarte. 13 anos. En segundo de ESO está. E María, que ten 12 anos, está en primeiro de ESO. Bueno, están Forte todos aplauso para eles, aparellados. por favor. Bueno, están todos aparellados aí en canto idade, non hai tedes vos excusa. que sentar. Sí, veña, Tedes sentade vos vos. que sentar. Pois mira, podedes sentarvos naquela mesa dali e nesta daqui, non? Sí. Para estar así máis centradiños. Así que, ide vos sentando, hai sillas de abondo para todos ou non? Sí? Sí, hai 6, non? Sí. Veña, tedes os compis do colexio que se sienten xuntos, non tes que Sí, non podes sí, estar sí. no medio. E ti aí estamos. Tedes aquí uns pulsadores. Agora sí que vai a entrar a xogar aquí os pulsadores, vale? Ides ter 30 segundos para a proba que vos imos plantexar. Se en 30 segundos eles non dan contestado, vos pulsades, se os sabedes, e contestades, vale? É dicir, aquí hai rebote, entendedes?
Bueno, non sei quen empeza, aínda non sabemos, pero empece quen empece, se a outro grupo, se este grupo, por exemplo, non sabe a resposta, eles poden pedir o rebote. Sí? Veña, Vale. agora explicamos de que vai a proba. A proba vai do seguinte, eu teño aquí uns papeliños, vale? Teño uns papeliños con o nome dunha canción e o nome do cantante. Co cal, eu a unha persoa dese grupo, non o padriño, voulle ensinar este papeliño. Entón, tenlle que explicar a outra persoa de que cantante se trata, pero sin decir o nome. Poñemos un exemplo. Por exemplo, a ver, decidime un nome dun cantante. Justin Bieber. Vale. Justin Bieber. Pois entón, a ver, Carlos e máis eu imos xogar. Justin Bieber. É unha canción. É unha canción. Vale, esa, que non sei cal, da igual. What do you mean? Vale, entón, a min dinme Justin Bieber. Eu teño que acertar eso, Claro. pero non sei de que fala. Eu lle digo a Nieves, é un rapaz, é un rapaz que leva un flequillo así como que lle tapa un ollo, leva tatuaxes, é menudiño. Enrique Iglesias. Non leva un flequillo, é americano. Ai, americano. Gustalle moito as rapazas e os rapaces novos. Vale, entendedes Ricky Martin. Ricky Martin, non. No. Entón os outros piden rebote. Entendedes un pouco a mecánica, vale? Entón, si queredes, pois comezamos cos primeiros que se presentaron. Vale. Vale, con Noa e Sergio, que veñen do colexio de Vite. Sí. Vale? E por orde... A ver, cale. Está? Así. Vale. Vale. Entón, quen vai ter a resposta e quen vai comunicar e quen vai ter que acertar? A ver, quen de vos? Quen Quen das comeza? pistas e quen acerta? Despois cambiamos, mudamos, Eu dou pistas. El Ela acerta. acerta. Logo Vale, mudamos, Sergio, vente. Sergio vai para ali. Espera, Nieves, ven, vamos os dous. Coñeces isto? Joe. Nin isto. Entón pasamos a... Isto sí. Sí, ¿no? Non, pero isto é a canción. Váleme con que adiviñe, bueno, xa que a primeira, se adiviña a canción tamén nos vale, Vale? Sabes máis ou menos O sea, ti non podes indicarlle dicir, algunha pista? non podes dicir nin esta palabra, Ai, que isto é moi difícil. non podes dicir nin esta palabra, nin esta. Isto é moi difícil. Vale? Imos. Ti sabes que lle vas a dicir a ela para que acerte? Non tens nin idea, non? Acordaste daquelo de... da mazá... dun home que se chamaba Adán. Acordaste? Non. Ah, por aí. Veña, Sergio, comezamos ca primeira. Nos ensinamos a Sergio unha canción e un grupo, e agora Sergio vai tratar de que Noa, ca axuda do seu padriño, de Gonzalo, acerten. Imoslle permitir que acerten incluso o título da canción. Efectivamente, porque está un pouco difícil. Sí. E despois, o grupo de San Pelayo e Emma teñen que estar pendentes, porque en canto pase o tempo, se sabedes de quen falan, pulsades e decides a contestación. Vale? Veña, Sergio, vamos comeza alá. o teu tempo. Trata dunha canción que basicamente do Edén, que nombra a Adán, a mazá e tamén o nombre Andrés. Que dixo? Falou dunha mazá? Dunha mazá de Adán e Eva. Adán e Eva. Estábamos dicindo, mazá. será de vicio. Será de vicio. Será? De vicio. É de vicio. Aí estamos. Aí. O nome da canción Paraíso. Sabedes cale? De vicio, Paraíso. Sí. Paraíso es tu paraíso es el paraíso donde todo lo hago contigo. Mi paraíso es tu paraíso en el paraíso. No hay nada como estar contigo. Bueno, pois aquí Vite xa acertou, Xa Agora puntúa. imos Polo de agora imos 1-0. 1-0. Ahora imos con San Pelayo e Emma. Duarte. Duarte, vas tirar as pistas? Pois veña, vamos aquí. Vamos lá. Coñécelo. Coñeces?
mirad a cara, mirad a cara do rapaz. Polo menos isto coñécelo, non? Sí, non? Claro. Entón, ti, tes o mesmo? Non podes decir ningún nome destos. Ninguna palabra destas. Ti si coñeces o... Sí, menos en decir o nome. Sí. Vale, pega veña. ben o micro para que se che escoite. Vale, pega ben o micro. Veña, Duarte dá as pistas e María, ca axuda de... Bueno, María, como non sabes... De Diego... Dios mío. Duarte, pega ben o micro, vale? E o teu tempo comeza... A ver. Xa. É andaluz. Moi famoso. Moi famoso. Canta canciones moi bonitas. Es que es así castaño. Pablo Alborán dixo. Sí, con Moi dixo. ben, Sí, con dixo María. perfecto. Pablo Alborán. Mira o rapaz que espabilado. Sí. Señor. A proba foi cando dixo Duarte de canta canciones moi bonitas. Muy bonitas. Bueno, seguimos por aquí, ¿eh? Seguimos por aquí. Segunda a ver rolda. qué toca, a ver Agora, qué toca. Ahora ao revés. Vai ser ela quen dé as pistas. Y ahora tócanos esto. Ven A ver, aquí, no mires ahí, Mari. No mires, no ¿Cómo eras, mires. Tinoa? Hola. Hola. Sí? Vale. Sí? Coñécela. Sí, coñece. Vale, facemos lo mesmo. Pega ben o micro. Efectivamente, para que Vale, te Noa, escoitemos. para que te escoitemos e vai dando pistas. E o Adiante. tempo... Son unos pesados con esa canción, ¿vale? La ponen en todo el mundo y es así como una especie... Canta una especie de arte que hace moviendo el cuerpo. Así, que... Será Abraham Mateo. No. Non, que teñen que esperar, teñen que agardar. Tengo o apelido dunha compañeira da clase que se chama María. Eu escoitei a resposta no público O xa, apelido é do... O rebote Duarte Enrique Sí, Iglesias. señor, Enrique Iglesias. Por agora vai gañando San Pelayo Emma, A ver se os de Vite se poñen as pilas porque... Ui, tireches unhas boas pistas, non? Falaches de María e todo. Jolinas, que? Como non se dou conta? A ti non che gusta Enrique Iglesias? No, María. Veña, María. Buah, Esta coñécela buah, sí ou sí, buah, Ven pa aquí. Ponte pa aquí. A ver, María. Sí. Veña, María, dalle. El María lembra, non podes dicir ningunha das palabras, nin do nome do artista, nin do título da canción. E o tempo comeza... Silencio para escoitar a María. Escoitad as pistas de María. O tempo comeza xa. Es una canción que se hizo muy famosa en verano, sobre todo. Hicieron una parodia con ella sobre el Barça, que a ti te gusta y tú supongo que controlarás. Es un grupo que hizo canciones... La Gozadera. ¡La Gozadera! ¿Sabes bailar esto? ¿Sabes bailar La Gozadera? ¿Sabes bailar? No sabemos las canciones. Bailar. Moi ben, perfecto. Veña. Terceira rolda. Definitiva, a ver se hai empate ou non. Imos 3-1 para Pelayo Emma, 1 para Vite. Veña. A ver. Sergio, que estos son os nervios porque esta é moi fácil, Esta é moi fácil. A ver. Uah, esta está chupada. Esto é moi fácil de dicir yo. Vai. É fácil. Veña. Sergio, vaille dar pistas e Noa ten que acertar o nome da canción ou do artista deste tema. Sergio, achégate o micro. Pégate ben o micro. 30 segundos. Comeza xa. A canción titúlase No. Sí, no, a ver. Unha prenda de roupa cun color. Un color referido coa morte. Oscuro.
A camisa negra. Sí. La camisa negra. Moi ben. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby. E agora queda... Ahora queda un temazo. Ahora Veña queda... pa aquí, rapaz. Isto é un hit, un temazo, un bombazo. Eu sei que isto bailou no moito Duarte este verán. A ver a cara de Duarte cando vexa isto. Bailáchelo ou non? Sí. No, que non podes dicilo. Vale, pero si non por esto, mira. Vale. Veña, vai. Duarte, María está agardando por ti. Dame a min que isto bailou no máis Diego que Duarte e María, Ah, sí, non? A ver, espera. E o tempo comeza. Xa. É un cantante gay. Moi guapo. Moi forte. Está moi forte. Ricky Martin. Ricky Martin. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita, una mordidita, una mordidita. Bueno, pois xa vexo que bailastes este temazo seguramente que durante todo o brao, non? Sí. Postos de romería por aí, non? Así, hai que facer así. Bueno, pois facemos reconto de marcadores. Temos, por este lado, San Pelayo Emma con 4 puntos e por este lado, Vite con 2 puntos. Polo de agora, bueno, eles vencedores desta proba. Un aplauso moi forte. Sí. E non vos movades. Non vos movades. Porque agora pode ser que Vite teña aí a revancha. Bueno. 2,80, verdade? Eu tamén estou contigo. Eu tamén son moito 2,80. Xa sei que imos fatal de tempo, pero non me podo resistir a unha cousa. Volvedes preparar a da mordidita. Hai unha rapaza, hola. Rapaza. Hola, ali no fondo hai unha rapaza de gris, de pelo corto. Hola. Esa rapaza. Esa. No. Ti. Esa. A do lado. Ponte de pé. Ti. Ven. Un aplauso. É unha rapaza ou un rapaz? Eres unha rapaza ou un rapaz? É que non o sei. É un neno, que non vía, eu lexo mal. Ven aquí. Como te chamas? Brian, hai que darlle un premio a Brian porque Brian leva bailando todo. Bailáchelo todo, oxe. Todo. Bailamos. Brian. Pero bailamos os tres. Bailamos os tres, veña. Brian. Bailamos todos. Vamos, Brian. Veña. ¿Quiénes bailabas ahí? Veña. Vamos todos, vente, Brian. ¿Por qué no? Pero vente. dale caña, que no se Vamos importa. todos, vente. Vamos, Brian. ¿Cómo se baila esto, Brian? Vaya, a ver, ¿cómo se baila? Estamos todos. Veña, Brian. ¿Cómo se baila esto? A ver, Brian, que colega dele. Veña, Brian. Dache vergonza ahora. ¿Por qué? Mira cómo baila todo el mundo. Vamos, Brian. Si estamos nieve se vais. ¿Bailas conmigo? A ver, conmigo. Venga, que te damos una vuelta así. Veña, Brian. Brian non quere bailar. Non queres. Bueno. Bueno, pero hai que decir unha cousa. Hai que agradecerlle a Brian. Atendédeme. A Brian ahora dalle vergonza, lóxicamente. Pero hai que agradecerlle a Brian que estivo animando toda a parte de atrás. Estivo animando todo gracias a Brian, Todo que se fixa aí atrás. Un aplauso. Todo foi gracias a Brian. Veña. Eso ten moito mérito. Brian, gracias por vir, Vale. Pois sale, xa podes voltar o cuidado. De todo esto, Brian. Se o pensas o de bailar, ti ves e bailas, Volvemos ao sitio. Veña. Imos ca última proba. Imos ca derradeira proba do concurso.
Imos moi rapidiño porque imos moi mal de tempo. Moi mal de tempo, veña. Vamos. Rápidamente explicamos. Van soar 30 segundos dunha canción instrumentais e entón tomado o micro. Quen o saiba Sí, sí. dalle Pulsa. e canta. Vale? Vale. Vale. Aquí é quen sexa máis rápido. Imos poñer 30 segundos con un anaquiño dun tema instrumental, sen letra. Se a coñecedes, pulsades e decides de quen é o título da canción. Dime. No. En canto saibades o tema. Vale? Tédelo claro. Sí? Por favor, un poquinho de silencio agora porque eles teñen que escoitar a canción para acertar de que tema se trata, vale? E os de arriba o da música que suban un pouco, senón nos escoitamos. Preparados? Preparados? Aí, cuidado. A ver. Corazón partido. Ahí está. Corazón partido. Corazón partido. A ver, si no era complicada, ¿eh? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién no tengo ni idea. Veña, seguinte. 30 segundos. Imos. 30 segundos. Adiante. Veña. Aquí, fueron aquí. Bruno Mars. Muy bien, ahí estamos. Ganaron, no sé. Apágale aí o farolillo. Ahora mellor poñeron un pouco máis antiguas. Seguimos adiante, terceiro tema. Imos apurando un pouco porque senón non chegades a comer hoxe e os pais van vos andar. Veña. Veña. Adiante. Aí. Duarte. No, cando as saibas. Cando as saibas. Cando as saibas, apaga isto. Duarte. Soy tu gominola. ¿Cómo? No. No. Que facemos aquí? Damos yo punto para eles? Rebote. Sabédelo. Rebote. Sabédelo. Rebote. Non sabedes? É que non sabemos conocemos a canción, A ver. pero non Pero sabemos si tarareades un poquinho da canción ou algo ou seguides Como se vos. chama a canción? Claro, non sabemos o título nin quen a canta. Non sabedes É unha nada. chica, parece a Barbie Girl esta ou algo así. Imos pasar a seguinte. Sí, mellor pasar a seguinte, sí. Queda libre. Ningún outro, seguimos. A festa non vai parar. Como? A festa non vai parar. No. Sí. Sí? Ah, sí. Vamos a la playa, a festa non vai parar. A ver, a festa non vai parar. Ustedes. Principal. Sí, tedes vos. Decite principal. Efectivamente, Fito y los Fitipaldis. Antes de que cuente 10. De palabras me anotaron mal la dirección. Ya grabé mi nombre en una bala. Seguimos. Siguiente canción, por favor. Juan Magán. Juan Magán vuelve. Sí, señor. Tengo en mi mente grabado el momento. A ver del boa música. Te fuiste ese beso Tienes que ter a mancha aí preparada. Te pido vuelve
que tú no sabes lo que estoy sufriendo. Ya no me importa. Última canción de Radeira. Y esta coñecedela a todos, ¿Cómo Dale tú. Esta vamos a bailar, Venga, bailala. Vamos a bailar. Venga. ¿La conoces? Esa Macarena. Venga, bailala. No conoces la Macarena. Alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. Un fuerte aplauso. Fuerte aplauso. He was no good, so I... Os reconto que gañaron todos ao final. Gañaron todos. Gañaron todos, entre un e outro. E fixeron estupendamente. Un aplauso moi forte para o Colexio San Pelayo Ema e para o Colexio de Vite, que foron uns auténticos campións. Adiante. Un aplauso para os dous padriños, para Gonzalo Louzao e para Diego Gómez. Aí estamos. Podedes ir baixando. Grazas a todos os 8 que participachedes. Bueno, e agora imos a ir avanzando na gala. Non sei se teñen preparados xa os vídeos saúdos, senón pasamos al DJ para bailar un pouco. Temos unha canción, que, se nos, sí, que temos os pobres da Meba aí agardando. Pero mira, é unha cousa. Un momento. Os da Meba, de onde vides? Falade. De Gondomar. Vides de Gondomar. Agora que como para falar aquí. A ver, nós somos a Meba, eu chamome Eva, ele Diego, somos de Gondomar, de ali polo sur, por abaixo. Boa terra, Gondomar. Boa Eu terra, vivo moi boa pretiño terra. dali, son de moi preto dali, así que tú e Gondomar quedan aí moi pretiño. Que nos ides interpretar? Bueno, agora imos con un temiña de Eta James que, bueno, foi versionado por Cristina Aguilera e tamén colleu un chisquiño de canción David Guetta ali o ano pasado ou así, nunha canción que igual vos soa de algo. Pois adiante, un forte aplauso para a Meba. A Meba. Saúdos. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before, no. And I just gotta tell you right now that I believe, I really do believe that something's got a hold on me, yeah. Oh, something's got a hold on me right now, time. Let me tell you now, I know I feel so strange. Everything about me seems to have changed. Step by step, I gotta bring you walk. I even so sweeter when I talk. I said, oh. I said, baby, oh, must be love. Let me tell you now, something's got a hold on me, yeah. Oh, something's got a hold on me right now, time. Let me tell you now, I never felt like this before. Something's got a hold on me, won't let go. Believe I fly if I only could. I feel so strange, but I so feel good. I said, oh. I said, baby, oh, must be love. Let me tell you now, I said it, my feet feel like sick all over, but I feel right. I never felt like this before. Something's got a hold on me, will it go? I never thought it could happen to me. Got me heavy, word of misery. I never thought it could be this way. Love's gonna put a howdy on me. I said, oh. Baby, oh, must be love. Yeah, he walks like a love. He talks like a love. Makes me feel
Veña. Gratiñas. Grazas. Bueno, estamos xa rematando. Sí, imos aproveitar antes de que marchedes todos para contarvos unha cousa. Todos sodes gañadores, todos. E como tal, como todos sodes gañadores, todos ides levar un premio. E o premio consiste en... Un taller, un obradoiro de radio para todos vos en cada un dos vosos colexios. Así que aprenderedes a facer radio, faredes radio, así que poñede vos as pilas porque dentro de nada estaremos nos vosos colexios dando ese obradoiro de radio. Quen sabe se sae por aí algunha estrela. Ide afinando as gorxas. O premio para vos. E xa para, bueno, grazas a todos por estar, os colexios, aquí a Campus Culturae, a Universidade, grazas a Carlos Roma por estar aquí ao meu carón. Grazas a Nieves Rodríguez por vir ao meu lado tamén, por estar xuntos. E sabedes o que son os 40 principales? Sí, escoitades os 40 principales. Sí, pois temos connosco a unha das estrelas dos 40 principales. E aparte é moi bo rapaz, chamase Paulo Regueiro. Paulo. E Paulo vai poñer música para acabar, así que podedes ir despois marchando cando que irades a ritmo do que poña el. Non sei o que vai a por, a ver... Bueno, antes de nada decir que non son nin estrela, nin tan bo rapaz como di Carlos. O que pasa bueno, que el me quere ben, así que un aplauso para Carlos, por favor. Tamén, sí. Para Nieves tamén. Fantásticos presentadores desta gala. Eu quería dar, antes de nada, rapidamente, a Noraboa por estes 2 anos de Radio Campus Culturae, que sexan 55 máis, 100 máis, 200 máis, porque iniciativas como esta, de verdade, que fan falla. Así que nada, imos a despedir. Eu como vin que había por aquí moi bo ambiente musical, que había moito artista, que bailabades moi ben, traía algunhas cancións, pero dixen eu, visto o visto, casi vou alterar un pouco o repertorio, porque creo que podemos acabar isto, como calquera festa, bailando un pouco todos. Así que nos poñemos de pé e a ver si bailamos un pouco, vale? Veña! Vamos a intentarlo nós tamén. Veña, pero antes nos temos que decir unha cousa. Primeiro de nada, grazas a todo o equipo de Campus Culturae que fixo posible esta gala. Grazas tamén, como decíamos, os colexios, a vos que viñestes participar e facer tamén con nos festa. E decir tamén que Campus Culturae é unha iniciativa feita polos rapaces, rapazas desta facultade, pero tamén é unha iniciativa do proxecto Campus Culturae da USC, cofinanciado pola Axencia de Cultura da Unión Europea. Grazas a eles. Grazas a todos por vir, un placer. E a bailar! A bailar con Paulo Regueiro. Veña.